I hoi anora kuia te kaiarahi takirua I te pāti Māori o tira te kai tā taki tāne I te taumata o Apanui ko Rawiri Waititi. Tōna ingoa e te rangatira tēnā koe mihi ana kia koe. Kia ora rā. Ai, kia ora e whatitiri ki te rangi he te arawa ki te whenua ngāti whakau e ngā mihi nui. Kia ora, kia ora, kia ora. E hoa, ka kōrero tōranga pūtāu I te tuatahi ka huri ki te matatini. Engari kua rihaina te kaiarahi o mua I a actor Richard Prebble I tōna tūranga I te tarai punara o Waitangi. He rongo pai rā nei tērā e hoa. He rangi pai tēnei. Me rihaina kātika. Me taha ki tērā tūranga. Ka roa tērā tangata. E ngau nei I te iwi Māori, pera no I te tani wha niho hiriwa, niho kaura nei, e kai nei I te whenua e poropititia nei e apera mataonui, a ko I anu hoki tērā tētai kāroa nei kai nei I a tātou heka. Kai te hoki atu ngā mahara I te tau rua mano, ko ia tērā me I kia nei, me whakamutua ko ngā treaty claims a te tau rua mano, he pera no wana kōrero I te tau rua mano marima, me turaki te tribunara, me wera atua huatanga, kātai anō, ka mea tama pōtaka, me noho ia ki runga I te tribunara. Whaka mutu atu. Te rā mahi pōreara rawa atu, te whakapōreare nei a tātou, te rā tangata I runga I te tribunara, kāre aroha ki te tiriti o Waitangi, he tama whakamutu atu. Nō rere, he rangi a tāhua tēnei, he rangi pai tēnei, Mary Haina Kātika. He mai raku tonu ana te mahunga no hea tērā whakaaro o tō tātou minita whakawhanake Māori. Hoi anō, tēnā. E hoa, hei tā te Premier, hei tā Christopher Luxon, mena kārenga mātua e rata ana ki ngā kai ki roto I ngā kura, a kāti mahia he hanawiti, ihi pani, hoatu rānei, he āporo, ki au ake tamariki, e pē anō ho whakaaro ki tērā kōrero ana. Eki. He ihi pani, he whā te kaumarima tāra mo te ihi pani, ta pera anō te prawa, ki wainganui I te toru ki te whā tāra, ua tērā mo te hunga e tino noho pohara nei. Me te aporo hoki, heka e nui te utu mo e rātua, wa te e nui te utu mo ngā mea katoa, e ko tāne mea na ki te hunga pohara me whāngai I wera mo kai. Heka kārewa tātou tamariki e kai wera mo kai, especially te Marmite sandwich, kātai anō te hanuiti kawa ko tērā. Haunga atu I tērā, kai te karokaro te piri mea I te kaupapa nui. Ko te kaupapa nui, kai raro iho e putu ana te momo kai e whāngai hia ki ngā tamariki ki ngā kura. Mai tā rātou tīmatanga o te kāwanatanga nei, pia he pēra no tō rātou mahi. Te whakaparahako I te iwi Māori, te whakaparahako anu hoki I te hunga pohara, hakoa Māori mai, Pākehā mai, en kāre aroha ki te tangata. Ko te hunga kai te riro I a rātou, te toru te kau mano tāra I a tau, kai te tino taumaha. Nō reira ko tāna e meana, kai te pakanga, kai te kuhu, no hoki ia ki te whakaparahako I te hunga e noho pohara ana. Nā runga I tō rātou kore take noa, ki te whakatutuki, I te rataha o te ture, ki te whāngai I ngā tamariki, kia ngā ware nohe tō rātou kuhu ki roto I ngā mahi a te kura. Ki te kore rātou e kai, ua tā rātou whai te mātauranga. Me te whai te māramatanga I roto I ngā mahi nei. Nō reira, ko tā te kāwanatanga, ko tā te pirimea I tēnei wā kai te karokaro, pera no I a David Seymour, kāroa nei e ngau nei I a tātou, me whakamutu atu e rāmai. Ko te mea pai o tēnei kāwanatanga e hoa, kei te whakarite kaupapa rātou, hei haka mā tātou I roto I te whakataitai o te matatini, e hea kēnei ngā kapa I tito haka, tito waiatahara nei e pāne ki te kāwanatanga me tā rātou tūkino I a tātou. Ka mutu ko koutou e hoa o te taumata o Apanui, I whai wāhi koutou ki te matangi rua. Hea o mira tanga o te wiki o te matatini e kore wareware I a koe, ka noho tonu ki tō whatu manoa, haere ake nei te haere ake nei te wā. Owa, tuatahi ko te pōhiri. Kāre anō ko kite I tētahi pōhiri anō rā te atāhua. I kite I te mātatorutanga o te kāhui maunga, o te kāhui wairua. I kite I roto I te pōhiri a te tū a parihaka, te rongo I te tramu e pāpāo nei, me ngā mahi a te poe. Wera atu a huatanga katoa, ka kite I a rātana I roto I taua meara, ngā poropiti katoa o te rā waho, o te kāhui poropiti. E kia nei te kāhui maunga, te kāhui wairua, te kāhui tangata. Nō reira, ko te tuatahi, ko te pōri. Tuarua, ko ngā mahi kapahaka me ngā kaupapa katoa I puta.
i ngā kapa puta noa. Me te mōheo he te kāroa nei au i roto i ngā mahi nei, 96 taku tūtuatahi, ki Rotorua. Me te mea hoki, ko piki haere te āhuatanga, me te teiteitanga o ngā mahi haka i nei rā. Anō rā te atāhua, te hunga mātakitaki i taiki te batatini, ngā hunga mātakitaki i te wākainga, i kitea rātau i te atāhua me te mana kei atāua te iwi Māori. Me te mea hoki, oku huanga o Ngāti Whakaue, kaiwhea mai. I riro rātau i te tūranga tuatahi, i riro ngā rātau kātika. Kātika i haere ki te kapatika, me te mihi ano hoki ki oku whanaunga, he uri ano hoki tere no Ngāti Whakaue, kei te raparapa te iwi i o rātau whakapapa Whakaue i roto i ngā rā nei, engari tika tonu tēnei, ko hororo i te rangi tēnei mihi nei, e whakahihi nei i te tū a Ngāti Whakaue me tō rātau rirohanga i te tūranga tuatahi. Tēnā koe e te rangatira rāwiri e mihi ane kia koe i ena mihi ki tō tāu e iwi kia Ngāti Whakaue o tira e tohu o te whakaiti o te tangata. Ka mihi te ngākau kia koe te rangatira. Kei hea mai he kōrero i tuatu i tēnā hei whakakapi i tēnei wānanga tāu e i tēnei ahiahi. Ka mihi e hoa me ngā manakitanga ki runga kia koe. Tēnā koe. Kia ora, Scotty. Ka mahu e taku pātai. Hea te tikanga o tēnei mahi a te taumata apanui.